Bavandimwe, nshuti z'urubuga rwa Umurimo e-learning channel, ni mwange murame. Ubushize twabagejejeho igice cya mbere cy'amateka y'Abafaransa n'uburyo bashoboye guhanga indege. Twabonye ko kujya mu kirere bakaguruka nk'inyoni byabaye umurimo utoroshe kuko byabasabaga gutinyuka urupfu. Twabonye impamvu yabateye gutinyuka urupfu. Impamvu nta yindi nuko bari bifitemo amarangamutima y'inkubirane, ariyo ukwifuza gukomeye n'icyizere gikomeye. Iyo ibiriho birimo ingorane zibangamiye amagara ye, umuntu agatekereza agasanga bishobora guhinduka bikavamo igisubizo, agira ukwifuza gukomeye ko kubihindura. Iyo ibiriho kandi birimo ingorane zibangamiye amagara ye, umuntu agatekereza agasanga bishobora guhinduka bikavamo ibisubizo, kandi akumva afite ubushobozi bwo kubihindura, agira icyizere gikomeye cyo kugira icyo akora ngo bihinduke. Abafaransa rero bari bafite ingorane. Bahoraga mu ntambara n'ibihugu bari baturanye, bagatekereza bagasanga imashini iguruka mu kirere ishobora kubafasha gutsinda izo ntambara, kuko inzira z'amaguru, ubwato n'ifarasi bakoreshaga byatumaga bagwa mu gico cy'umwanzi akabarimbura. Abafaransa kandi bitegerezaga uburyo inyoni zikubita amababa zikaguruka, bakizera ko bashobora gukora imashini babaguza nkazo, ikibazo kigakemuka. Ukwifuza gukomeye n'icyizere gikomeye Abafaransa bari bifitemo nibyo byatumye badacika intege imbere y'inzitizi nyinshi bahuraga nazo. Muri ibi bihe nawe ufite ingorane z'umurengera. Impamvu izo ngorane zikugora zikaguherana nuko wibwira ko zidashobora guhinduka, ukibwira kandi ko nta bushobozi ufite bwo kuzihindura. Kurikira ibiganiro byacu bikugezaho inkuru z'abantu bashoboye kwigobotora ingorane zikomeye bari bafite. Urasanga imbere muri wowe hateraniye imbaraga z'umurengera zishobora kugufasha gukemura ibibazo ufite byose. Turagusaba gusura urubuga rwacu rwa YouTube rwitwa Umurimo e-learning channel, urahasanga inkuru zibigufashamo. Amahirwe masa. Tugeze mu myaka y'igihumbi kimwe magana urwenda na cumi na kane, imyaka y'intambara ya mbere y'isi yose. Indege yitwa Aviatik y'umusirikari liyetona w'umudage witwa von Zangen yakubitanye n'indege yitwaga Voise gatatu y'umusirikari Sergeant France na Caporal Keno, bahuriye hafi ya Rems. Urwo rugamba ni rwo rugamba rw'indege rwabaye bwa mbere mu mateka, kuko mbere y'intambara ya mbere y'isi yose indege z'abasirikari zakoraga akazi ko gufata amafoto no kuneka ibirindiro by'umwanzi, ntizinjiraga mu mirwano. Kubera ko tutari abasirikari, ntibyatworohera kubara inkuru z'intambara ya mbere y'isi yose, intambara bise intambara isutamye cyangwa la grande guerre. Reka dukomeze n'amateka y'indege za gisivili. Ibikongi cyangwa umuntu yakwita les pionniers. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda na cumi n'umunani, abantu bamwe batangiye gutekereza ku kintu bazakoresha ibikoresho bizasaguka mu ntambara. By'umwihariko hari indege bitaga bombardier. Abantu babonaga ko ishobora gukoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ikabyazwa inyungu. Byongeye kandi hari abaderevu benshi bari bagiye kubura akazi, bashoboraga gukorera umushahara muto bakabyazwa umusaruro, nubwo babaga bazi neza ko ubuzima bwabo bwabaga buri mu makuba. Nubwo inzego za gisirikari zashiraga igitutu ku bashakashatsi zibasaba gukora indege zikomeye kandi zishoboye, nubwo hari ifaranga ritubutse ryo gushigikira ubushakashatsi, indege zakomeje kugira impanuka kubera ingufu nke za moteri. Indege zari icyo gihe ntizari zishoboye kwambukiranya uturere tw'inyanja ngari, ibisozi birebire n'ubutayu.
Amateka y'indege zidakomeye kandi zidafite ubushobozi n'abaderevu b'ibiharamagara babaye intwari bakaba n'ibitambo niyo ngiye kubabwira kuko bari abantu badasanzwe. Ngiye kubabarira inkuru y'urugendo abo bagabo bakoraga ubwo bari abaderevu b'indege z'ikigo cyitwa Aeropostale, aho urupfu rwahindutse akamenyero, naho gupfa umuntu atwaye ubutumwa bw'iposita bikaba byararutaga kuba yapfa atwaye zahabu cyangwa diyama. Bijya gutangira hari mu mwaka w'1918 ubwo umunyenganda witwa Pierre George Latecoyere wakomokaga i Toulouse yatangiye kubona ko intambara iri hafi kurangira, akaba nawe yari mu bikorwa byo kurangiza komande y'indege igihumbi zitwaga Salmusoni A2A kuri komande yari yahawe n'inzego za gisirikari. Latecoyere yabonye ko bigiye kuba ikibazo, aragenda gipari kukiganiraho n'abategetsi. Latecoyere yabwiye abayobozi b'ipari ko igihe intambara izaba irangiye izo ndege zazakora akazi ko gutwara ubutumwa bw'iposita zibujyana mu bihugu bya Afurika na Amerika y'Amajyepfo Ubufaransa bwari bwarakolonije. Latecoyere wari inzobere mu byerekeye imyuga n'ubugeni yasobanuraga ibintu bye ku buryo bwumvikana. Yagiraga ati, ubutumwa buvuye ipari bukagenda n'amato bumara igihe kingana n'ukwezi kose kugira ngo bugere i Buenos Aires. Nge nzakoresha indege mbugezeyo nyuma y'iminsi 10 gusa. Abategetsi b'ipari ntibamwumvise. Latecoyere arahaguruka asubira iwabo i Toulouse byamushobeye. Latecoyere ntiyicaye ubusa. Yateguye urugendo rumusubiza ipari akajya gusobanura neza igitekerezo cye. Dore ibyo yeretse abayobozi. Icyambere, kuva ipari kugera i Toulouse ni urugendo rwashoboraga kumara amasaha 12 muri gari ya moshi. Icya kabiri, imirimo yo gupakurura imizigo muri gari ya moshi no gutegura indege yashoboraga kumara amasaha 10. Icya gatatu, urugendo rw'indege rwavaga i Toulouse kugera muri Maroc rwashoboraga kumara umunsi umwe. Icya kane, kuva muri Maroc kugera Saint-Louis muri Senegal byashoboraga gutwara iminsi 2. Icya gatanu, gupakurura indege ivuye i Toulouse no gupakira iyindi ndege yagenewe kugwa ku mazi y'inyanja iyo bita hydravion byashoboraga gutwara amasaha 8. Icya gatandatu, urugendo rw'indege yo mu mazi rwavaga ku mugezi wa Senegal kugera mu birwa bya Cap Vert rwashoboraga kumara amasaha 6. Icya karindwi, kwambukiranya inyanja ya Atlantika no kuvuga kuva mu birwa bya Cap Vert n'indege yo mu mazi kugera ku kirwa cya Norona mu gihugu cya Brazil byashoboraga gutwara iminsi 4. Icya munani, byasabaga amasaha 5 y'urugendo rw'indege yo mu mazi kuva Norona kugera ku nkombe z'igihugu cya Brazil. Icya cyenda, byasabaga andi masaha 8 y'urugendo rw'indege yo mu kirere rwo kuva ku nkengero za Brazil kugera mu mujyi wa Rio de Janeiro. Icya 10, hanyuma bigasaba umunsi umwe w'urugendo rw'indege yo mu kirere rwo kuva i Rio de Janeiro kugera i Buenos Aires. Latecoyere yashoboye kwerekana ko iminsi 10 ihagije mu gutwara ubutumwa buva i Paris bujya i Buenos Aires mu gihe byasabaga iminsi 30 hakoreshejwe inzira y'ubwato. Ikinyuranyo cy'iminsi 20 rero cyari ikintu gikomeye. Icyari gisigaye cyari ikibazo cy'ubushobozi bw'indege. Byaragaragaraga ko urwo rugendo ruzabamo impanuka nyinshi. Gusa Latecoyere yakomeje kwemeza abantu bose ko gukoresha indege cyari ikintu gishoboka kandi ko ari byo byari bifite inyungu. Yabwiye abanyamakuru ati, abantu bibwira ko ibitekerezo mfite ari ibintu bidashoboka, ngiye kubikora mbereke ko bishoboka. Latecoyere ntiyatindiganyije. Ku ya 11 z'ukwa 11 1918 yagejeje impapuro zisaba gutangiza ikigo cy'ingendo zo mu kirere cyitwa SEMA, Compagnie Espagne Maroc Algerie, ku mwanditsi w'urukiko rwa Toulouse. Icyo kigo cyari kugira icyicaro ku kibuga cy'indege cya Toulouse Montondra, ari naho indege zacyo zagombaga guparika. Urugendo rw'indege za Latecoyere barwise ligne Latecoyere. Latecoyere yahise ashiraho umuderevu wahise atwara indege kuva i Toulouse kugera Barcelone ku munsi wa Noheli y'1918.
Ku ya munane z'ukwa gatatu 1919 hafunguwe urugendo rw'indege zijya muri Maroc zinyuze i Barcelone, Alicante na Malaga. Ku munsi wakurikiyeho bwana George Latecoyere yakandagiye ku kibuga cy'indege cya Rabat muri Maroc, ubwe ahereza Marshal Lyoteil ikinyamakuru cyitwa Rotan cyari cyaraye gisohotse mu icapiro i Paris mu Bufaransa. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 1919 Latecoyere yashizeho indege enye, abaderevu bane bo kuzitwara n'abakanishi 12. Mu kwezi kwa karindwi Latecoyere yahaye akazi uwitwa Didier Dora watangiranye umuco wo gukorera ku gihe mu gutwara ubutumwa. Nta kintu cyashoboraga kubuza Didier Dora kugeza ubutumwa iyo bujya ku gihe, kabone naho yashoboraga kubisigamo ubuzima. Latecoyere yabonye ko Didier Dora ari umukozi w'umunyamurava. Ku ya mbere z'ukwa 10 1920 amugira umuyobozi ushinzwe ubucuruzi mu kigo. Didier Dora yabaye umuyobozi ukomera ku itegeko kandi akagenzura utuntu twose. Yazanye imikorere misha, ashyiraho abaderevu 13, abakanishi 30 n'indege 55. Kurwana no kubahiriza igihe cy'ubutumwa byatwaye abantu benshi n'ibikoresho bitabarika. Kuva mu 1923 kugeza mu 1926 abaderevu 11 barapfuye, indege 28 zirahanuka. Ku ya 13 z'ukwa 10 1924 Didier Dora yahawe umukozi musha witwaga Jean Mermoz, umugabo w'ibigango. Jean Mermoz uwo yari umwana wavutse ku mugore w'umuforomokazi n'umugabo atigeze amenya. Icyo yamenya akaba ari uko witwaga se umubyara yaturukaga mu gace ka Haute-Savoie mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu ntambara ya mbere y'isi yose Jean Mermoz yabaga kwa sekuru byara nyina, bamuha uburere bw'igitsure gikarishe. Amaze kubyimbuka yagiye mu ishuri ashaka kuba inzobere mu myuga, ariko ntibyamuhira, abivamo ahita yinjira mu gisirikari. Jean Mermoz yamenyeye indege mu gisirikari, ageze aho yoherezwa gukorera imyitozo mu butayu bw'igihugu cya Syria. Mu 1922 ubwo yari ageze hejuru y'ubutayu ku birometero 100 uvuye mu mujyi wa Palmyre, indege ye yafashwe n'umuriro iramanuka igwa hagati y'udusozi tubiri tw'umusenyi wo mu butayu. Jean Mermoz nta kintu yabaye uretse gusa ko yari ahantu hatagira umuntu, ntihagira amazi n'umuriro, mu butayu buzwiho kugira izuba n'ubushuhe bukabije, bukabamo n'intagondwa bita ababedouin. Jean Mermoz yamaze muri ubwo butayu iminsi enye agenda n'amaguru, yicwa n'inzara n'inyota abusohokamo ku bwa Nyagasani. Jean Mermoz yagarutse mu Bufaransa ashirwa mu mutwe w'ingabo wakoreraga hitwa Thionville, ahamenyanira n'inshuti nka Ari Guillaume wavuye mu gisirikari mu mwaka w'1923. Jean Mermoz ntiyashoboraga kwihanganira kuba mu buzima butagira indege, niyo mpamvu yasezeye mu murimo wa gisirikari akaba inzererezi mu mujyi wa Paris nta faranga, nyuma yo kubona amafaranga y'imperekeza akayamarira mu kabari. Jean Mermoz yumvise itangazo rishakisha abaderevu, aragenda ajya i Montondra, ahabwa akazi n'umuyobozi uyoboza itegeko Didier Dora. Agitangira akazi Jean Mermoz yagaragaraga nk'umuderevu usanzwe, ariko nyuma y'iminsi mike yerekanye ko atari umuntu usanzwe kuko nta kintu yatinyaga. Jean Mermoz yahise afata umwanya w'umuderevu mwiza kurusha abandi. Didier Dora wari umaze kumushima imikorere n'uburyo yubahirizaga igihe, yamwohereje i Casablanca muri Maroc, aho yagombaga gutangiza ingendo zijya Dakar muri Senegal. Jean Mermoz niwe wari umenyereye ubutayu, kandi ahitwa Agadir niho indege zafatiraga amavuta, ko hirya yaho hari ubutayu bukakaye. Ku birometero 2000 mu majyepfo ya Agadir, aho niho ubutayu burangirira, niho hari umujyi wa Saint-Louis uri ku nkombe z'umugezi wa Senegal. Hagati y'iyo migi yombi hari imisozi n'ibibaya by'ubutayu butagira amazi n'umuriro. Icyo bwagiraga n'umuyaga uhutera ugatera umusenyi ukuzura ikirere, aho uguye ukirunda ugahinduka umusozi. Akarere gateye gatyo ni kabaderevu bagombaga kwambukiranya batwaye indege.
Indege yari igezweho abantu bizeraga ko ishoboye urwo rugendo ni iyitwa Brege 14 yari izwiho gukomera no kwihanganira umuyaga. Indege yagombaga kugenda kilometero 600 cyangwa 650 ikamanuka ku kibuga ikaruhuka igafata amavuta. Byabaye ngombwa ko kuri buri birometero 600 hubakwa ikibuga indege ziruhukiraho zikanywa amavuta, abakanishi bakazikanika. Aho kandi niho habaga amacumbi y'abakozi bashinzwe gutabara igihe hari ikibazo kivutse, ni naho habaga abaderevu bagombaga kugenda basimburana. Akarere k'amajyepfo y'igihugu cya Maroc nta ngorane kari gateye, kimwe n'ibice by'igihugu cya Mauritania. Akarere kari gateye ikibazo ni akarere k'amajyepfo y'umujyi wa Agadiri, ku burebure bwa kilometero 300 uvuye Agadiri kakagera hitwa Port Etienne. Kuko aho hantu ari rwagati muri Sahara, ubutayu butuwe n'intagondwa zo mu bwoko bita Bamore zituye ahitwa Rio do Oro. Umuntu wari ushinzwe gutegura inzira indege zizanyuramo n'uwitwa Joseph Roig, washoboye kumvikana n'abakoloni b'Abasipanyolo bari bafite ibigo bya gisirikari ku nkombe z'inyanja ya Atlantika ahitwa Cap Jubai n'ahitwa Villa Cisneros. Uto duce twari turinzwe n'abasirikari bikaba byari byoroshye kuhashira ikibuga indege ziruhukiraho zikahanywera amavuta yahagezwaga n'amato yo mu nyanja. Ibintu byose byari mu mwanya wabyo. Icyari ikibazo ni indege zari zikoze mu byuma bidakomeye zitashoboraga kwihanganira umuyaga wo mu butayu. Icyo abaderevu bagombaga kwitondera ni akarere ka Rio do Oro kari nk'igiterane cy'abajura n'abambuzi. Abo baturage bahoraga bimuka mu butayu bari bazwiho kuva kera umuco w'ubwambuzi n'ubucuruzi bw'abacakara bajyanaga mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Umuderevu wa mbere waguye muri ubwo butayu ni inshuti Marcel Rene, wagize ikibazo moteri y'indege ye igahagarara ageze mu gace k'Abamore. Abamore bamufashe ku ya 28 z'ukwa 12 1925 basaba ingurane y'amafaranga 25,000. Ayo mafaranga yamaze kugezwa Agadiri, Marcel arekurwa ku munsi wa Noheli nyuma yo gukubitwa inkoni nyinshi. Nyuma y'impanuka ya Marcel, Didier Dora yafashe icyemezo cy'uko buri ndege izajya ikora urugendo yicayemo abantu babiri. Uwa mbere yari kuba umuderevu w'indege, wa kabiri akaba umuturage w'umumore kugira ngo igihe habaye impanuka azajya asemura afashe kumvikana na bene wabo. Hafashwe icyemezo kandi ko indege yose izajya iva Cap Jubai igiye Villa Cisneros izajya iherekezwa n'indi izajya yigenda inyuma. Mu kwezi kwa gatanu 1926 Jean Mermoz niwe watahiwe. Indege ye Brege 14 yaratwaye yagize ibibazo iramanuka igwa mu butayu hafi ya Cap Jubai. Kubera udusozi tw'umusenyi twari muri ako gace, Mermoz ntiyashoboraga kumenya neza icyerekezo arimo, n'indege yari imukurikiye ntiyamenya aho yarengeye. Mermoz yamaze umunsi wose ategereje ubutabazi, amaze kubuhe bafata urugendo yerekeza mu majyepfo yerekejwe n'umusemuzi we w'umumore. Bageze mu nzira bazitirwa n'udusozi tw'umusenyi wo mu butayu, basubira inyuma ku ndege aho baturutse. Mu ijoro umumori yahenze Mermoz afashwe n'agatotsi, afata amazi n'ibindi binyobwa byose arigendera. Mu gitondo Mermoz yafashe urugendo rwa wenyine, amaze kunywa amazi yo muri moteri y'indege ye. Nyuma yo kuzerera mu butayu atazi aho yerekeza, yakubitanye n'abaturage b'Abamore bo mu butayu bamukubita inkoni nyinshi. Nyuma y'imishikirano yabereye hafi ya Cap Jubai, Mermoz yararekuwe hamaze gutangwa ingurane y'amapeseta 1000. Ku ya 10 z'ukwa 11 1926 noneho ibyabaye nagahomamunwa. Indege yari itwawe na Leopold Group yagize ibibazo bya moteri iramanukirwa mu dusozi tw'umusenyi hagati ya Cap Jubai na Villa Cisneros. Indege yari imukurikiye yari itwawe na Pentado ari kumwe n'umukanishi Elable, yaramanutse ihagarara iruhande rw'iya Group. Umukanishi Elable yasuzumye indege ya Group asanga yangitse mu byuma bya moteri, bafata icyemezo cyo gufata Group bakamutwara mu ndege yabo. Mu gihe bagiraga ngo burira indege, hirya yabo ku kanunga k'agasozi k'umusenyi hatungutse Abamore bo mu bwoko bwitwa Elgeba
bategekwaga na Urudu Haji Lab, bahita barasa kuri abo baderevu. Pentado na Elabure bahise bagwaho, naho gurupu we akomereka bikomeye ku kaguru, atangira kuva amaraso menshi. Nubwo gurupu yari mu bubabare bukomeye, ntibyabujije abamore kumufata bunyago, bamuzirika ku ngamiya igenda imukurura inyuma yayo mu musenyi wo mu butayu. Kubera kuvirana bikabije, abamori bafashe amase y'ingamiya bayahoma mu gikomere cya gurupu bagira ngo bahagarika ayo maraso. Urwo rugendo rw'umusaraba rwamaze iminsi 2 yose, gurupu agenda niha kubera ububabare atagira umwumva ngo amupfa gasoni. Abamore bamaze kugeza gurupu iwabo baka ingurane kugira ngo bamurekure. Uwitwa Rigere niwe wagiye kuzana gurupu, amaze gutanga amapeseti 5,000 kuko icyo gihe Merimozi atarahari. Gurupu yagejejwe ikapu Dubai yataye ubwenge. Umuganga w'umwespanyolo wamwakiriye yavuze ko igikomere cya gurupu cyari cyatangiye kubora, avuga ko icyari gikwiriye gukorwa ari ukumuca akaguru kandi ko nta bushobozi bwo kubikora bwari ikapu Dubai. Rigere yakomeje urugendo ajyana gurupu i Casablanca, hanyuma mugezi Toulouse. Yamugejejeyo nyuma y'iminsi 4, igikomere cyarashengutse ku buryo indege bagiyemo yari yuzuye umunuko. Ku kibuga cy'indege cya Muntondara, Merimozi yaje kubareba, arebye mu maso ya gurupu asanga yatakaje amaraso menshi, arebye igikomere asanga ukuguru kwararangije kubora. Mu minsi yakurikiyeho, gurupu yitabye Imana ataragarura ubwenge, bituma Merimozi afatwa n'uburakari, ababazwa n'ubunyamaswa bw'abamore, afata umugambi wo gusubira muri Afurika guhorera gurupu. Latecoyere yari yarihanangije abakozi be, ababwira ko batagomba guhirahira ngo bitwaze imbunda mu kazi barimo, ariko Merimozi yarenze ku itegeko rya shebuja arayijyana. Merimozi yageze Iriodoro abanza gushaka ibisigazwa by'imibiri ya Pentado na Elabure, ntiyagira icyo abona, ahubwo abona ibisigazwa by'imyambaro bari bambaye. Ibyo bisigazwa nibyo yafashe abijyana mu Bufaransa kubyereka abo mu miryango yabo. Merimozi yatasha adashoboye kubona abamore no kubamariramo umujinya yari afite, kuko abamore batashoboye kugaragara. Umuntu yavuga ko ibyabaye ari amahire kuri we, ko hari ubwo yari kubarwanya bakamunesha akahasiga gatwe. Mu minsi yakurikiyeho, umuderevu witwa Antoine de Saint-Exupéry yahawe akazi na Didier Dora, yoherezwa gukorera muri ako gace. Antoine de Saint-Exupéry yahise ashingwa kuyobora indege zaruhukiraga ku kibuga cy'indege cya Cap Dubai, aho niho yaboneye umwanya wo kwandika ibitabo bye byakunzwe cyane n'abasomyi. Ku ya 30 z'ukwa kane 1927, Pierre George Latecoyere yagurishije ikigo cye cya Aéropostale, akigurisha ikindi kigo cy'umufaransa witwaga Marcel Buyurafo, wakoreraga mu bihugu bya Amerika y'Amajyepfo ku gaciro ka miliyoni 30 z'amafaranga y'amafaransa. Aéropostale yahinduye isura n'ubuyobozi, ariko ikomeza kwitwa Aéropostale. Ku ya 14 z'ukwa 10 1927, ingendo z'indege zerekeza i Buenos Aires na Natali zaratangiye. Ku ya 17 z'ukwa 4 1928, Merimozi yakoze ikintu kitari gisanzwe. Yakoze urugendo rw'igicuku ava i Rio de Janeiro agera i Buenos Aires. Icyo gikorwa yagitewe n'ubutumwa bw'iposita bwari bumaze kuba bwinshi i Rio de Janeiro kandi bugomba kujya i Buenos Aires. Byari ngombwa ko akora amanywa nijoro. Muri urwo rugendo nta bikoresho by'itumanaho Merimozi yari afite, nta radio z'itumanaho, nta n'ikindi yari afite. Merimozi yasabye ko abantu bari hasi ku butaka ku nzira yagomba kunyuramo, yabasabye ko bacana amatara ya peteroli. Ayo matara niyo yamuyoboraga akamenya icyerekezo agomba gufata. Nyuma yaho igihugu cya Chili nicyo cyabaye umugambi wa Merimozi. Ku ya 2 z'ukwa 3 1929, Merimozi yahagurutse n'indege yitwa Latecoyere 25 aturuka i Saint Antonio, ari kumwe n'umuyobozi wahitwa Vo n'umukanishi w'indege witwa Coleno. Merimozi yifuza kugurutsa indege akayinyuza mu mpinga y'ibisozi byitwa Cordillère des Andes. Merimozi yagejeje indege ku mutumbagiro wa metero 4,000 mu mpinga z'ibyo bisozi. Moteri y'indege ihita izima. Kubera ko hari ikirere cyiza, Merimozi yitegereje hasi abona hari impinga y'umusozi urambuye, amanuna indege ayigusha muri iyo mpinga,
yari kuri metero 3000 by'ubutumburuke. Merimozi yagejeje indege ku butaka asanga hari agacuri. Indege ikagezeho ntiyahagarara, ikomeza kwiruka imanuka igana mu manga. Merimozi yahise asimbuka ava mu ndege, ahita aryama hasi, afata umupira w'indege arawukomeza, indege ihita ihagarara. Merimozi yari umugabo w'igishikamugozi, abantu bakoranaga nawe bari bamuziho kugira imbaraga zidasanzwe. Iyo yagendaga mu modoka igatoboka umupira, Merimozi yahitaga aterura imodoka akayifatira mu kirere, mu gihe umukanishi yabaga ari mu gikorwa cyo gufungura umupira watobotse no kuwusimbuza uwundi. Nubwo hari ubukonje bukabije, Koleno yashoboye gukanika indege. Nyuma y'akanya gato, abo bagabo batatu barongera burira indege yabo, bakomeza urugendo bagera i Buenos Aires nta yindi mpanuka bagize. Ku ya 9 z'ukwa gatatu 1929, Merimozi na Koleno baturutse Santiago berekeza mu majyaruguru y'akarere ka Aconcagua, bashaka kugera mu gihugu cya Argentine. Nyuma yo kwambukiranya ibisozi ku butumburuke bwa metero 4000, indege yabo Ratekoyere 25 yakubitanye n'inkubi y'umuyaga iramanuka. Merimozi ayigusha mu bitare by'amabuye byari mu mpinga y'umusozi. Kubwo amahirwe make akaguru kamwe k'iyo ndege kahise kononekara, ariko ntikavunika. Merimozi na Koleno bagerageje gusana ku kaguru bakoresheje imigozi, imyenda bambaye n'imikandara yo mu ndege. Mu ijoro ry'uwo munsi, uduhombo dutwara amazi agabanya ubushuye bwa moteri nato twahise duturika, amazi ya moteri arameneka ashiramo. Muri iyo mpinga bahamaze iminsi 3 indege itarashobora kuguruka. Mu by'ukuri indege ntiyari gishoboye kuguruka kuko moteri yayo itashoboraga gukora itagira amazi yo kugabanya ubushuhe bwayo. Merimozi na Koleno bashoboye gusana akaguru k'indege, barangije barayurira. Merimozi ayimanura ku musozi, indege imanuka isimbuka ibitare by'amabuye, igera ubwo ifata umuvuduko utuma iterurwa n'umuyaga, ahasigaye ijya mu kirere. Merimozi yayoboye iyo ndege igenda yarara nk'igisiga kuko moteri yayo itakoraga, ayigusha mu kibaya cy'ahitwa Copiapo mu gihugu cya Argentine. Nyuma yaho, Merimozi yagiye kureba Marcel Buyurafo, amubwira ko igihe indege zamaraga mu rugendo rwambukiranya inyanja ya Atlantika y'amajyepfo cyari kirekire cyane ugereranije n'igihe Abadage bakoreshaga mu ngendo zabo, kuko bo bari bafite indege zari zikoze ku buryo zishobora kugwa mu mazi, zigafata amavuta, zikongera zikaguruka, zigakomeza urugendo. Abadage bari bafite amato atwara amavuta, indege zabo zikayafatira mu nyanja, bigatuma bihuta mu rugendo rwo gutwara ubutumwa bw'iposta. Abafaransa bo mu kwambukiranya inyanja ya Atlantika bakoreshaga amato gusa. Nta ndege zigwa kandi zigurukira ku mazi y'inyanja bari bafite. Ibyo byatumaga ubutumwa bwabo bw'iposta bukererwa iminsi 3 cyangwa 4 ugereranije n'ubw'Abadage. Merimozi yagiye kubwira Marcel Buyurafo ko yifuza gutangiza inzira y'ikirere agatwara ubutumwa bw'iposta akoresheje indege zambukiranya Atlantika. Muri ibyo bihe amabwiriza yari ahari yavugaga ko nta ndege yashoboraga kwambukiranya inyanja ngari ya Atlantika. Indege zari icyo gihe zari zifite ubushobozi buke. Icyari gikemewe icyo gihe ni ugukoresha indege zigwa kandi zikagurukira ku mazi y'inyanja. Indege yitwa Ratekoyere 28 niyo bafashe bayikuraho imipira igenderaho iyo yiruka ku kibuga ishaka kuguruka n'igihe ishaka kukigwaho. Bayishiraho ibyuma bituma igwa kandi ikagurukira ku mazi y'inyanja, aribyo bita flotteur. Umuderevu wa mbere washoboye kwambukiranya inyanja ya Atlantika atwaye indege ikoresha inzira y'amazi yabaye Merimozi. Ku ya 12 z'ukwa gatanu 1930, Merimozi yahagurutse n'indege ye RT 28 ku kibuga cy'indege cya Saint-Louis du Senegal muri Afrika n'ibiro 130 by'ubutumwa bw'iposta. Indege ayigusha hitwa Natali ku nkombe z'igihugu cya Brazil muri Amerika. Hagati aho Guillaume na Saint-Exupéry bishimiye kuva i Cap Jubai bimurirwa i Mendoza muri Amerika y'Amajyepfo, aho bagiye kunganira bagenzi babo mu gutwara ubutumwa bw'iposta bwerekeza i Santiago muri Chili bakoresheje indege nshasha yari igezweho yitwaga Potez 25.
Ku ya 13 z'ukwa gatandatu 1930 Guillaume yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Santiago atwaye indege ye potezi 25 ashaka gusubira i Mendoza. Ubwo yageraga hejuru y'ibisozi bya Cordillère des Andes, indege ye yakubitanye n'umuyaga utoroshye ku buryo atashoboraga gukomeza urugendo cyangwa gusubira inyuma. Guillaume yarebye hasi abona hari impinga y'umusozi ifite umurambararo indege ye yashoboraga kugwaho. Guillaume yamanuye indege ayigusha mu mpinga y'uwo musozi, agira ibyago asanga urubura rwabuditse, indege irugezemo ruyibuza kwiruka ku butaka igwigaramye. Guillaume yayisohotsemo bimugoye, atangira gukubitana n'ubukonje bw'urubura rwo muri iyo misozi. Hari ku munsi wa gatanu w'icyumweru ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu 1930 ku isaha ya 5:35. Umuyaga uvanze n'ubukonje bw'urubura wamuturutse impande zose. Guillaume arundanya imifuka yuzuye ubutumwa bw'iposta arayitwikira, amara iminsi 2 yose muri ubwo bwihisho. Yagerageje gucana amashiga akoresheje peteroli yanga kwaka kubera imbeho. Agerageza kunywa akanyanga bita rumu, bibi by'ubusa, ubukonje buranga buramwibasira. Ku munsi wa 7 w'icyumweru uwo muyaga w'ubukonje bw'urubura wacishije make, akazuba gatangira kuva. Guillaume asohoka mu bwihisho bwe, atangira kwitegereza iyo misozi itagira amazi n'umuriro. Yatangiye kwitegereza ikirere cy'iyo misozi, atangira no kugira icyizere ko bagenzi be bashoboraga kuza kumushakisha bakamugeraho. Hari ubwo yagiye yumva urusaku rw'indege zanyuraga hirya mu misozi iri kure ye, agafata ibitambara akabimenaho peteroli, akabihambira ku kaguru k'indege, akarasa ikibiriti akabitwika agira ngo yenda bagenzi be bari buze kubona umuriro baze kumutabara, ariko bikaba iby'ubusa. Guillaume yatangiye kubona neza ko nta butabaza ateze kuzabonera muri iyo misozi, kuko iminsi yari ishize ari 2 indege akazumva zigenda iyo hirya mu misozi ntihagire n'imwe imugeraho. Guillaume yari asanzwe afite ubumenyi mu miyaga yo mu misozi miremire. Yari azi neza ko iyo miyaga ihutereye hanyuma igatanga agahenge izuba rikava, iryo zuba rimara iminsi 2 gusa cyangwa 3, imiyaga ikongera ikagarukana ubukana. Guillaume yari azi neza ko atagomba kurenza iminsi 2 y'agahenge muri iyo misozi. Yari azi neza ko yagombaga gukora uko ashoboye akayivamo bigishoboka, bitaba ibyo akaza kuyigwamo. Guillaume yateguye utuntu agomba kujyana: ibyo kurya, itara ry'amashanyarazi n'indangacyerekezo bita busole. Mbere yo kugenda yabanje kwandika ku mabati y'indege aya magambo akurikira: Fasha urugendo rwerekeza mu burasirazuba. Mu bitekerezo by'uko nta muntu uzigera abona iyi ndege n'irengero ryanjye, inshuti n'urungano mwese mbasezeyeho, tuzahurira mu ijuru ku Mana. Mpfanyirungu n'urukumbuzi rw'umugore wanjye. Yari Guillaume. Inzira ye y'umusaraba yatangiye ubwo. Guillaume yagenze urugendo rw'iminsi 5 n'amajoro 4 agenda ku misozi yuzuye urubura. Kenshi yagiye agwa agahirima muri urwo rubura, akazanzamuka bimugoye. Guillaume yakomeje urugendo rumanuka ku misozi. Uko agenda amanuka, urubura n'ubukonje bikagenda bigabanyuka. Agera ubwo asohoka mu gace k'urubura, yinjira mu gace kagizwe n'ibitare by'amabuye gusa. Kenshi yagiye anyerera kuri ibyo bitare by'amabuye, inkweto yari yambaye zimucikiraho zihinduka ubushwangi. Guillaume yakomeje urugendo nta rutege, yibwiraga ko amahirwe yo kongera kubonana n'umugore we ndetse n'inshuti ze ari make cyane. Nyuma y'amanywa n'amajoro y'urugendo, Guillaume yagiye yumva amajwi y'abana bato basaga n'abakina. Guillaume yatekereje ko ari mu nzozi, ariko nawe agerageza gukoma akaruru. Mu kanya gato Guillaume yagiye abona hari umugore umugezeho, aramucumbagiza amugeza mu rugo rwari rugizwe n'akazu gato k'imbaho. Uwo mugore yari umworozi w'ihene. Yahise afata amata y'ihene ayazimanira Guillaume, wahise wijajara atangira kumererwa neza. Ku ya 20 z'ukwa gatandatu 1930, iminsi 7 yose yari irangiye Guillaume yaraburiwe irengero. Abayobozi n'inshuti ze bari i Mendoza bose bibwiraga ko yapfuye byarangiye, ko ubukonje bwo mu misozi ya Cordillère des Andes bwamuhitanye. Ariko mucuti we Antoine de Saint-Exupéry yanze guheranwa n'agahinda, afata indege potezi 25 asubira mu misozi ya Cordillère des Andes gushakisha, nanone ataha ntacyo atahanye. Akigeze indege ku butaka bwa Mendoza yahahuriye n'inkuru nziza.
yabwiwe ko ari Giyome ari ahitwa Iriyoroca. Umugabo wa mugore wakiriye ari Giyome yafashe urugendo ajya kubwira abayobozi bo mu karere atuyemo ko hari umudereva acumbikiye iwe. Abo bayobozi bahize batelefona abakozi b'ikigo Aeropostale bari Mendoza babamenyesha ko hari mugenzi wabo uri Iriyoroca. Saint-Exupéry yahise asimbukira mu ndege akurikira umuhanda werekeza Iriyoroca. Mu kandi kanya Saint-Exupéry yabonye abantu bagera kuri 12 bari bahetse umuntu mu ngobyi, amanura indege ayigusha mu nkengero z'umuhanda, ayihagarika bimugoye kuko yari igiye kugwa mu gisimu. Saint-Exupéry yasohotse mu ndege ahoberana na Giyome biratinda. Giyome yahise avuga interuro y'amagambo yahindutse umugani igira iti ibyo nakoze n'igikoko nticyabishobora. Hagati ariko na Merimozi wari ahitwa Natali ntiyari yorohewe. Ku ya 8 z'ukwa gatandatu 1930 Merimozi afashijwe na bagenzi be ba Darby na Gimiye yagerageje kugurutsa indege ye Late 28 yitiriwe umuyobozi wa Vo. Agerageza inshuro 35 zose ariko birananirana. Iyo ndege yari ipakiye imizigo iremereye cyane kandi nta muyaga aho uteraga bihagije wariho, niyo mpamvu yatumye moteri yayinanirwa kuyigurutsa. Didier Dora yahise yohereza umuhanga mu bukanishi bw'indege wahise ahindura ibyuma iyo ndege yakoreshaga inyerera ku mazi. Ku ya 8 z'ukwa karindwi 1930 indege Late 28 bise Comte d'Ovo yashoboye guhaguruka ijya mu kirere cy'amazi y'Inatali itwawe na Merimozi yerekeza i Dakar muri Senegal. Nyuma yo gukora urugendo rw'amasaha 18 ubwo yari ishigaje ibirometero 900 ngo igere ku nkombe za Senegal, indege ya Merimozi yatangiye kumena amavuta ya moteri bituma Merimozi ayimanura yigusha ku mazi y'inyanja rwagati muri Atlantika. Merimozi akoresheje radio yashoboye guhamagara ubwato bwagendaga muri ibyo bice by'amazi y'inyanja, abumenyesha ahantu aherereye buraza mumugeraho. Merimozi yaziritse indege ye kuri ubwo bwato bugenda buyikurura inyuma yabwo, ariko ntibyatinze indege ya Merimozi iraruhama mu mazi y'inyanja ya Atlantika. Ikigo Aeropostale cyahise gisubira gukora ingendo zambukiranya inyanja ya Atlantika gikoresheje amato gusa. Mu mezi make yakurikiyeho mu ntangiriro z'umwaka w'1931 ikigo Aeropostale cyagize ibibazo by'ubukungu bikomeye bituma ku ya 3 z'ukwa gatatu 1931 giseswa kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni ibibazo by'ubukungu bw'isi bwahungabanye mu mwaka w'1929. Impamvu ya kabiri ni imyivumbagatanyo y'abaturage b'igihugu cya Brazil yabaye mu mwaka w'1930 yahagaritse ingendo z'indege igihe kirekire. Impamvu ya gatatu ni tekinoloji y'Abadage bari bafite indege zishoboye kwambukiranya inyanja ya Atlantika mu gihe indege z'Abafaransa nta bushobozi nk'ubwo zari zifite. Nyuma y'igihe kitari gito cy'ibikorwa by'abagabo b'ibikongi, ikigo Aeropostale cyahimbwe na Pierre Georges Latecoyere cyarahagaze gisigara kibarirwa mu mateka. Ariko se amaherezo y'ibihangage by'abaderevu b'icyo kigo yabaye ayahe? Amaherezo y'abo bagabo b'ibikongi nuko ari nta numwe muri bo wapfuye urw'ikirago. Twabibutsa ko Merimozi yakunze kumvikana asubiramo interuro ikurikira igira ite igishobora kuba impanuka ku muderevu w'indege nuko ashobora kwitaba Imana agapfiriwe mu rugo. Umuderevu Jean Merimozi yaguye mu mpanuka y'indege ubwo yari mu rugendo rwambukiranya inyanja ya Atlantika y'amajyepfo ku ya 7 z'ukwa 12 1936 atwaye indege Late 300 yiswe Croix du Sud. Merimozi yahagurutse ku nkengero za Dakar muri Senegal, indege ye nta kibazo ifite. Nyuma y'urugendo rw'isaha imwe mu kirere, indege ya Merimozi yagize ikibazo kibatiri kubita umuyaga rigatuma indege iguruka mu kirere ariyo bita hélice, bituma Merimozi ahindukiza indege ayigarura aho yaturutse. Merimozi yamanuye indege ayigusha ku kibuga cy'i Dakar. Abakanishi batunganya ikibazo cy'iryo bati, ariko baza kubona ikindi kibazo cy'amavuta ya moteri make yamenekaga. Abakanishi bashatse guhindura icyuma cya moteri cyatumaga amavuta ameneka, ariko baza gusanga nta kindi cyo kugisimbura bari bafite i Dakar. Ku
ku isaha ya saa sita n'iminota 45 Merimozi yuriye indege ye ayihagurutsa mu kigobe cya Gore asubira mu kirere agenda yoherereza ubutumwa bwa Morse abakozi yari asize hasi ku kibuga. Byageze ku isaha ya saa 10:04 Merimozi yohereza ubutumwa bugira buti: reka duhagarike moteri y'inyuma mu ruhande rw'iburyo. Hanyuma hakurikiraho guceceka. Iby'indege la Croix du Sud na Merimozi byarangiye bityo nta wamenye irengero ry'iyo ndege n'umuderevu wayo. Igishobora kuba cyarabaye kuri Merimozi n'indege ye nuko yageze mu kirere indege igakomeza kumena amavuta ya moteri kugera ubwo ashiramo ibyuma bya moteri bigakubana kugeza ubwo bisandara indege igashwanyagurika. Merimozi yatabarutse ubwo yari mu rugendo rwa 25 rwambukiranya inyanja ya Atlantika y'Amajyepfo. Mu gushingo 1940 umuderevu Saint-Exupéry yagize ati: kuri uno mugoroba nsigaye ndi njyenyine nta nshuti nkigira. Ayo magambo yayavugaga ubwo yari amaze kumenya inkuru y'urupfu rwa mucuti we Arigiyome. Uko byagenze ku ya 27 z'ukwa 11 1940 indege yo mu bwoko bwa Farman yitwaga Verier yari itwawe na Arigiyome aherekejwe na Marcel Rene yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Mariganye ihabwa ubutumwa bwo kugeza i Beirut komiseri w'Ubufaransa muri Libani. Impapuro za ngombwa zari zatanzwe zagaragazaga ko iyo ndege yagombaga kunyura mu kirere cy'igihugu cy'Ubutaliyani, ariko igihe iyo ndege yagurutse ikagera hejuru y'Ubutaliyani yasanze hari urugamba abasirikare b'Abongereza n'Abataliyani barimo mu karere ka Sardaigne. Mu masaha ya saa 6 z'amanywa abakozi bari ku bibuga by'indege bya Tunis na Ajaccio bakiriye ubutumwa bugira buti: baturasheho, indege irahiye, ni mudutabare. Arigiyome igihangaje cyo mu misozi ya Cordillère des Andes yarashwe n'indege z'intambara z'Abataliyani mu gihe yari atwaye indege ya gisivili itagira intwaro. Wari usigaye ari umurame mu bahoze ari abaderevu ba Aeropostale ni Saint-Exupéry. Saint-Exupéry yari asigaye mu gahinda kuko nta nshuti yari asigaranye. Ikizwi nuko nawe mu mwaka w'1944 yaguye mu mpanuka yabereye mu kirere cy'inyanja hagati ya Marseille na Cassis atwaye indege ya gisirikare yari ivuye mu butumwa bwo kuneka mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Nifuzaga kurangiriza iyi nkuru kuri aya magambo: nubwo indege yagize amateka menshi kandi mabi n'ibitambo bitari bike, indege yakomeje kuba igikoresho cy'ingenzi umuntu akoresha mu ngendo ze. Twibaze ikibazo cya mbere: kumanama hejuru mu kirere biterwa abantu bose ubwoba, ariko abashakashatsi b'Abafaransa bemeye kujya mu kirere ku birometero 10, 20, 30, 40. Abo Bafaransa babitinyutse bate? Ikibazo cya kabiri: Abafaransa batangiye ubushakashatsi bagendeye ku buryo inyoni zijya mu kirere zikaguruka, ariko basanga umuntu n'inyoni ari ibiremwa bitandukanye. Erekana uburyo gukopera ari ikintu cyiza ariko gisaba kugira agakeregeshwa kawe. Ikibazo cya gatatu: indagurabitekerezo ni tekiniki ifasha abantu gupakurura ubwoba mu mitima yabo bakiyuzuzamo icyizere. Iyi si dutuye yuzuye ingorane, yuzuye ubukene n'intambara, yuzuye urwango no guhora, yuzuye indwara n'urupfu. Ni gute umuntu yayigiramo icyizere ubwoba bugashira? Ikibazo cya kane: Abafaransa bahanze indege bakoresheje amabati bakuye mu butare n'umuyaga wuzuye mu kirere. Erekana uburyo ibiriho byuzuye uburyo bwinshi bushobora gutuma abantu bihangira umurimo
bakigobotora ubukene. Ikibazo cya gatanu. Inkuru y'amateka y'indege mu gihugu cy'Ubufaransa iratwereka ko kwihangira umurimo no kwigobotora ubukene atari ikibazo cy'ubumenyi buke, igishoro gito, ibikoresho bike, amahirwe make n'imigisha mike. Iyi nkuru iratwereka ko kwihangira umurimo no kwigobotora ubukene ari ikibazo cy'imitekerereze. Sobanura.